ole ka channel min clear sak thin tu te in zawain chibai leve kule tuntum kan video a chuanin KCC loan chungchang kha kan clear hawin kan bi chiang le do na ni ole kan hrianga KCC loan chu Kisan credit card loan tina nia KCC kan hanti hianin Kisan kan hanti hianin farmers tina nia farmers kan hanti hianin mizo tengai dana chuanin lo ne ei zong huan ne ei zong kan tiang chi kha ani maya amai ro chu ranvul kan hanti chi te tin fisheries lampang te poultry kan han tiang chi te piggery kan han tiang chi te vokvul kan ti arvul te sangkhoi kan tiang chi te po kha farmers tuna KCC loan kan ti hian a huam vekani chuwang chuanin KCC loan kan han ti hianin KCC loan apply thei tu te chu khang farmers kan han soita khau zong zong kha a thei vek ti na ni chu oleng tin nge KCC loan kha kan apply ang tu ten nge apply thei ti kha a ma sabere han soitai la awal sam bera chuanin PM Kisan kha kan thewanga PM Kisan kha video masalama te khanin self registration online na mania deal theinang chi te kha video te kan siama chumi hnuwa chuanin mania online atanga ti kha approve ani to don lo ti te kha om zela chuwang chuanin tuna chuanin veng tina CSC kan ti te village council te approve na recommendation letter te nen khanin ti angai to ni chumi ni lo chuanin athok tu te nodal officer te aniang chu PM Kisan nodal officer te le khatianga athok tu te lampang te hriatira emo vapuna khatianga ti tir kha angai to ni mania ina tanga PM Kisan lo apply kha thei to lo ni kan soi tu ana chan chu KCC loan apply tur chuanin PM Kisan beneficiaries ni kha apoi mo ni PM Kisan kha kan donga installment te kan donga account kan neya PM Kisan khamin approve sakani kha chuanin khami PM Kisan beneficiaries account atang khan osam takin KCC loan kha apply theini chuwang chuanin ka recommend a chuanin KCC loan apply tur chuanin PM Kisan beneficiaries kha ni ngai turani PM Kisan kha account kan honga account hondan kha kan hrianga CSC emo khami officials lampang ho kha ti tir angai to ni tuna chuan online in self registration kha ti thei to lo ti kan soinon le du ni ti chuanin engtin nge kan apply theyang ti kha soi le taila KCC loan hi chihni in apply theya chihni hantila online le offline in apply theya online atang le manuala offline ati dan kha video nakina kan en honga chumi kan en ho ma chuanin KCC loan a hianin interest kan timaya interest te ponianga apung kha engza nge om ti te kha han soi le taila bank cha sang kan hrianga SBI te Rural Bank te Apex Bank te ponianga HDFC te ICICI te Punjab National Bank kan tiang chi Mizoram a po bank cha sang oma khang ho bank khan KCC loan an offer kha ainang lo thewani chuwang chuanin engza chi ange ti kha soi theilawa amai ro chu bank kan dor zir khan bank dor khan ti khanin PM Kisan kan don na PM Kisan account na khami beneficiaries account na bank kan man kha khami kha kan dor ngai ni antinan PM Kisan kan apply na kha SBI bank ta se emo rural bank lo ni ta se KCC loan po kha SBI bank ne na khanin kan zual ko ngai ni kan va dor ngai ni rural bank ka kan ti ni chon rural bank ka khanin kan va zo ngai ni interest te antinan MRB Mizoram Rural Bank khan 5% emo 7% emo khami kha KCC loan a khan interest lo apung kha lo apply ta se lo offer ta se MRB in khami an offer zat kha khami loan ta khanin interest om tur chuani tin SBI a khanin tinan 5% emo 6% emo lo ti ta se khami SBI bank account na PM Kisan kha kan hongani chuanin 5% emo 6% emo SBI account tina bank ina min offer zat kha khami kha kan chan turani kha kan hria tangai ni bank ka zirin interest le khami apung kha ain anglo thei tina ani chu ti chuanin he KCC loan a hianin
loan amount poisa ingzat nge kan buk thei ti kha en le tai la KCC loan a hianin cheng nuai thum 3 lakhs thleng kha buk thei ania loan a buk thei ania amero che ta hianin condition pahni oma 1.6 lakh chin le 1.6 lakh ayat tam aniang chu 3 lakhs thleng kha nianga khami inkar ha category pahnin omta 1.6 lakh nuai lam zong deal du tan kha chuanin security kan ti emo guarantor kan tiang chi te kha angai kher lawani direct in han ti maila engma kha tiang lam guarantor emo security lam pang da kham kan tiang chi kha ngai lovin 1.6 lakh amount loan kha khami chin emo nuai lam kha kan deal du ni chuanin apply thei ani amai ro chu 1.6 lakh ayat tam 3 lakhs chin kha kan deal don ani kha chuanin guarantor kan ti te security da kham kan tiang chi te kha tiang chi kha kan nei angai ni kha loan amount kan deal dona emo kan apply dona kan fill up dona kan share reng turani loan kan deal na khanin khami amount kan da lu azir khanin kan fill up dan tur po kha dang dona chuwang chuanin khami 1.6 lakh chin le 1.6 lakh ayat tam khami kha form kan fill up donin kan threng don nia ti chuanin khami amount chungchang kan soile du chu form kan fill up like khanin nakina form kan fill up na video chu kan hmu thawanga khata khanin KCC2 fisheries kan ti te animal husbandry ti kha fill up turalom tani entinan vok kan vul nge ar kan vul nge beram nge kel kan vul nge tin fisheries lampang sanga kan khoi nge khatiang zat khatiang chi te kha omani fill up tur omani kha lo nei le ku ba huan siam kan ti te huan siam lo nei khami huan kan va nei khami farmers lampang ngor ni lawa adang entina ni china kan soi fisheries lampang te poultry arvul lampang te tin vok vul pigery kan tiang chi te sanga khoi lampang te kan lo ti telani kha chuanin khang kha zialan nge turan achan chu loan amount kan va deal khanin 2.3 lakhs 2.5 lakhs kan tiang chi te khatiang ha kan deal tam du ni kha chuanin khang kut na tho huan nei emo lo nei ringot ni lawa pigery lampang khatiang kai hnoi lampang kan ti ni kha chuanin poisa deal tam te po kha all sam don ani bank manager emo bank va dor po kha anuam don ani poisa deal tam kha loan deal tam kha chuwang chuanin loan amount kan deal reng khanin kan form kan fill up na khang te kha kan thil tel emo kan fill up tel donia tin kan reng tur chu bank kan dor zir khanin poisa kha an lo nei lo theya nuai thum kha deal theini ma sela nuai thum kha deal maila khami bank kan va dor te kha an lo buai ve theya tin dan le frai te khan lo siam ve the ni khami loan pek chho chungchanga khanin entinan nuai khat singa te kha lo deal ta la amero chu singa emo nuai khat emo chau khan pe chhok theya tin arul tur chungchanga te arul hun chungchanga te khanin bank ka zir khan ang lo theini entinan SBI te chuan kumnga chunga rul turan ti tani MRB chuan in kum thum chunga rul zo tur ten lo ti theini khang terms and conditions sang kha bank manager emo bank ka thokte kan vador huna khanin kan soi fel don ani online atanga KCC loan apply tur chuanin CSC Common Service Center ID emo license emo kha kan nei ngai ni chumi CSC ID le license password mang chuanin hemi website a hianin kan login anga apply new KCC the option a hian kan click don ani apply new KCC ti kan click zo chuanin please input your Aadhaar number ti lo lang ta a heta Aadhaar number kan chutlu tur hi PM Kisan kan apply na mi kha ani turania PM Kisan kha kan dong turania kan dong lo ni kha chuanin Aadhaar number chutlu ringot khan omzia anei te chiam lo ani chuwang chuanin khami number PM Kisan ami kha Aadhaar number kha kan chulu tanga submit ti kan met don ani kan submit zo hnuwa chuanin tuna kan hmuang hianin loan application form for agriculture credit for PM Kisan beneficiaries ti kha alo tani alo lang tani loan application kha online atangin ti hian kan ti don ta a PM Kisan financial details ti kha masabera lo ta chuta chuanin PM Kisan kan details kha tani farmer name te
tin bank name te district block name kan ti zong bank ID te kha om ta a chuanin pahnih na tang hian kan fill up tananga types of KCC amount of loan required ti khalom ta ni types of loan ti a hianin issue of fresh KCC enhancement of existing limit ti te activation of incooperative operative KCC account ti te khom ta ni heta hianin fresh KCC kan issue du wang khan kan sim du wangin mi option a han kan click anga loan amount a hianin kan hria tur chu KCC a hianin loan cheng nuai thum thleng kha 3 lakhs thleng kha I kan apply theya mai ro chu 1.6 lakh thleng kan apply chuanin security kan ti guarantor kha tiang chi kha da angai lo ani amai ro chu 1.6 lakhs atanga 3 lakhs in car khami chunglam 1.6 lakh chunglam kha kan apply du ni kha chuanin guarantor kha kan nei ngai ni security kan da ngai ni ti chuanin tuna hianin 1.6 lakh kha kan apply china beneficiary mobile number PM Kisan mi kha mobile number kan da a chumi zo chuanin particulars of applicant tilom le a name of applicant le account number PM Kisan mi kha automatic in ti hianin fill up ngai lawin om sa achan chu PM Kisan atanga apply kan ni wang khan mi hnuai a hianin scheme pahnih PMSBY le PMJJBY alam pum chu asira hian oma khami scheme ha kan apply tel ani chuanin yes a kan da ve venga atlang point kan tilo deuh vekanga chu chuanin tilo tan no kha click kha ni deuh maya no kan click ve venga ti chuanin annex a hianin details of existing loan if any tin tani loan kan pu kan I kha chuanin loan puk sa kan lo nei to ani kha chuanin yes kan tianga ti chuanin bank cooperative bank e other bank ti akhanin bank ming kan da nga branch name te tin facility te outstanding overdues ti te poisa bang alo omem ti te pek turang chi te pek to za tang chi kha kan fill up anga loan lak sa kha kan nei lo ni chuanin no kha kan tianga chuanin fill up adang ka chu fill up ngai don lo ani annex a hianin particulars of total land holdings le crops chungchang vel kha fill up lo ngai ta a masabera hian name of village alo oma khata khan PM Kisana village ami kha mang mai la antinan diakon ti te bil ko clear ti te kan omna village khani maya kan apply na village khani maya tin survey khastra number kan tiang chi kha khami kan LSC le VC pass kan tiang chi ati khana oma PM Kisan kan apply na mi khani mai kha kharingila thamaya chuanin title a hianin on ti te list ti te share property te omtani keima ni ram nge ni kha chuanin on tani maya ho mi ram ho a kan ti ni kha chuanin list khani maya chuanin kan share ni kha chuanin share khani maya chumi zo a chuanin areas in acre tilom lea area zat khani maya PM Kisan mi kharing leila kha po kha 1.6 1.9 1.2 tiang chi te kha lo ni lenga name of crop to be grown a hianin thlai kan chin tur kha kharif crop semo rabi crop semo other crops tin ta kharif kan ti ka chuanin fur lai chin chi rabi ni chuanin winter classic lai chin chi thlai khani ta ni kha kan thlai chin zir khani kan selekanga annex a hianin KCC to fisheries and animal husbandry farmers tilom tawa farmers kan ti kha chuanin kutna tok chau khani lawa lo nei chi kha huan nei chi khani lawa animal husbandry poultry kan ti te ran vul kan tiang chi te po fisheries te po ka huamani khang kha vul lai emo khatiang kha kan nei ni chuni yes kan tianga chuni name of village te dairy animals sheep and goat kan ti te total pigs kan ti te vok kan vul chuanin poultry ni chuanin arlam pang te lo ni lenga fisheries te ka tiang khanin kan ti don ani kan ti lo ani chuan kha tiang ran vul kan nei lo ni chuanin no ka kan click don ani security proposed to be offered tilom lea hei ni china kan soyang khanin loan amount azir khanin hemi hi ngai lo theya hemi loan amount kan puk tura hianin cheng noi khatle sing ruk 1.6 lakh aniang chu khami aya tam ani kha chuanin entinan 2 lakh sangte 2.5 lakh sang chi te kan puk don ani kha chuanin security kha kan da ngai ni tuna kan muang hianin
particular subprimary offer hianin len ti emo yes emo te po kan ti thaya ti chuanin annexa po hianin len kha kan ti mai do ni nge da khamang deuh dang chi ani chu amero chu kan loan amount kan puk tura khanin 1.6 lakhs aya claim ani kha chuanin loan amount a hianin 1.16 a khan guarantor te security khanga ilo wang khanin 1.6 lakh tun chuma hianin kan ti chin do na chuwang chuanin na emo nil emo no emo kha kan fill up mai do na ni declaration a hian box se kan tikanga submit details se kan submit do na ni kan click do na ni submit details kan click anga ti chuanin payment request khalom ta ni CSC ID te name te reference te PM Kisan ting thalom ta make payment a hian kan click anga ti chuanin validate kha kan click le anga CSC wallet pin kha kan chulu tanga kan pay do na ni pay khi kan metanga kan me zo nuwa chuanin payment success ron tia payment acknowledgement payment slip anyang chu khami khalo lang ta ni khata khanin CSC ID te application reference number PM Kisan ID tiang chi zongjong khalo lang ta ni khami details kha kan print do na ni receipt kan print anga ti chuanin kan print zo nuwa bank lama kan kalpui don ani ole tuna kan mukha online atanga KCC loan apply dan chu nia CSC hne na kan vakala kan khuwa CSC kan venga kan nei theunga khang ho hne khan CSC te kan vati tira kan vati tir zo khanin payment slip kha kan print out anga khami payment slip kan print out kha bank manager hne na emo bank kan dor tu hne na khan kan vakalanga kan va submit anga kan va muanga ti chuanin an mani khan khami application kha unlock process to mai don ani ni som nu ange ni som pali a nge kar khat nu ange khami loan kha kan mu don kan bank account a lo lu don tin interest engza nge tiang chi te poisa engza nge min sanction thei don tiang chi zongjong tele arul hun tur kum thum kum nga kum sari nge tiang zongjong kha an kan final vek thei don ani kha kan share reng ngai ni tuna chuanin offline atanga form fill up a deal dan kha manual a deal dan kha en le taila offline atanga KCC loan apply du tan chuanin pmkisan.gov.in khan kan lutanga farmers corner a hianin kan lutanga KCC form download thilo oma chu kan click don ani download kan click zo nuwa chuan PDF form in kan download tanga khami kan download kha kan print out don ani tuna kan hmuang hianin kan print out zo nuwa kan fill up anga name of bank te branch te lo oma name of bank kan ti chuanin SBI MRB kan ti te Apex Bank khami bank loan kan dilna tura kha kan fill up anga branch ai chuanin scholarship emo aizol mo share chip ka tiang chi khani maya ti chuanin fill up na tura hianin loan application form a hianin na hi for office use ania fill up angai lawa b na tang hianin type of KCC a hianin issue of fresh KCC hi kan click don ani kan tick don ani amount of loan required a hianin kan soi tawang khanin nuai thum 3 lakhs thleng kha dil thaya amero chu 1.6 lakh chunglam tan khanin guarantor angai ni security ngaya 1.6 lakh chin tan kha chuanin angai lawani kha amount kan ho tur zat khani maya fill up anga sina hianin name of applicant chu PM Kisana kan mingang kha ani maya account number hi PM Kisan beneficiary ID kha anianga ti chuanin scheme pahnih kan soi thin kha kan apply do ni chuanin yes apply lo ni chuanin no kha kan tik don ani dina hianin details of existing loans if any tinia loan kan lo la ni kha chuanin kami loan kan lak na te branch name te tin facility outstanding le overdue sangchi kha kan fill up don ani kan lo ni kha chuanin fill up pangai lawa a blank ka da khani mai compulsory ani chuang lo ni optional ani ina hianin total land holdings le applicant le crop sangchi khaloni ta kata khanin name of village a hianin PM Kisana village kan dang chi te survey le khastra number te tin kan ram kha on nge nia list nge share ti kha on ani chon kai mani ta ni kha choni on ani maya kan ho ni kha choni list di turani ta chonin name of crops to be grown ti hianin kharif crops nge rabi crops nge tiang chi kha
kan thlai chin tura zir khanin kharif kha chu fulai rabi kha chu winter ti kha ani ta khami kha kan ziak ton ani f na hian KCC to Fisheries and Animal Husbandry Farmers tinia name of village oma an soi tong khanin lo nei chau khani lo huan nei chau ni lo fisheries te tin poultry kan ti te vokvul ang chi te khatiang zong po kha kan ti ni chuanin ta hianin kan fill up theini khatiang kan fill up ani kha chuanin poisa po kha deal kha ang atam angam tom dewani sinjina hianin security proposed to be offered tinia kan soita kan khanin amount of loan required a hianin 1.6 lakh noilam kan ti ni kha chuanin ji na hi NA emo nil emo da turania 1.6 lakh aya tamani kha chuanin guarantor kha da angaya emo kan da kham tur kha lent emo kha da angai ni declaration oma chumin hnuai chuanin signature emo tham impression kha angaya kha kan ti zo nuwa chuanin acknowledgement chu office use ania kami zong kha kan fill up turania kami kha kengin bank manager kan mu donani ole tuna kan mu kha online ni lo manuala ma ania deal dan khania offline na deal dan khania online na mi ne na danglam na omwak lawa form kha kan vakeng le thawanga bank kan dor tu ta hne na khanin loan kan lak na tura khanin khata khanin bank manager emo bank ka thok kha kan vak muanga chumi hnuah chuanin application te kha an lo enanga chuanin kan discuss anga interest chungchang te loan amount chungchang zong kha arul hun tur thlangin kan discuss anga chumi tang chuanin engtika nge impact chua don kar khat kar ne kar thum tiang chi zong te po kha khata khana chiang don ani ole khang song khatun tum an video a KCC loan chungchang le KCC loan kai hnoi chungchang kan share tur ba ka online le offline na KCC loan apply thei dan video kan en ho chu ni sela video le peka chuanin scheme dang video dang nen kan lo le don nia clear tu te mutui mang thale photu le